U suštini to sve ništa nije neočekivano. Prosto je to normalan sled događaja i vezano za tablice i vezano za ono što se dešavalo pre toga. U stvari, to je posljedica samo jedne fantastične transformacije ličnosti onog čoveka koji, nažalost, vodi ovu zemlju, a od trenutka kada je preuzeo sve i našu sudbinu u svoje ruke. Tako, u nekoliko reči, kosovski Srbi percipiraju odluku Prištine da će umjesto u dinarima od sada se plaćati evrima, a suština je, kako ističe Radosavljević, da Srbi po ko zna koji put, bez da su bili pitani, trpe posljedice svih pogrešnih dogovora zvaničnog Beograda i Prištine. Sva procedura oko toga kako će oni primati plate u buduće, to sve može da se reguliše sasvim jedan normalan način. To nije nekakav problem. Vlast iz Beograda sada pravi od toga dramu. Drama je to što smo mi predati. Najvažnije je zadržati deo, odnosno zdravstveni i prosvetni sistem na Kosovu, što se tiče Srba, kao integralni deo onih struktura koje funkcionišu u Beogradu. To mora ostati tako. Možda neke administrativne mere mogu da se usklade sa prištinskim. Dragiša Mijačić nema sumnji da je odluka o uvođenju evra u najvećoj meri političkog karaktera, da pogađa oko 200.000 ljudi sa velikim bezbednostnim rizikom. Rješenje može da se nađe ili u povlačenju ovakve odluke ili u njenom odlaganju. Naročito je bitno odlaganje ovakve odluke pre donošenja političkih rješenja, kao što je formiranje zajednice srpskih opština, kao što je transformacija srpskih institucija na Kosovu, koje svakako predviđaju, u tom trenutku svakako se predviđa da će ti novčani tokovi koji dolaze iz Srbije ući u jedan transparentni sistem finansiranja na Kosovu, ali u ovom trenutku to je izmena stanja na terenu, priprema Kurtija da ima bolju startnu poziciju u odnosu na formiranje zajednice srpskih opština i svakako vršenje pritiska na srpsku zajednicu da se iseli sa tog prostora. Ekonomisti kažu da se odluka Centralne banke Kosova jednim delom može tumačiti kao politički motivisana i usmerena na zaokruživanje državnosti Kosova. To sa druge strane znači da će morati da se ide preko posredničkih banaka. Dinar tamo nije zabranjen, moći ćete da imate dinarski račun u određenoj banci, da ga otvorite, da dobijete uplatu dinarima, ali ćete te dinare morati da pretvorite u evre da biste mogli da vršite platni promet. Dakle, to je sada regulisano tom uredbom. Centralizovano je unos novca, centralizovan je platni promet, centralizovane su licenciranje onih koji mogu da obavljaju platni promet, bankarske usluge i sve ostalo. Ako do odlaganja uredbe ne dođe i ukoliko banka, Poštanska štedionica i Trezor ne budu dobili licencu Centralne banke Kosova, kosovski Srbi će za manje od 2 nedelje, kada će uredba stupiti na snagu, platne račune morati da otvore u drugim bankama. Radica Stevanović, Televizija Nova.